أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Danas ja ću pričati za jedan bitan tema koja je dobročinstva roditeljima. Časni Kur'an na nekoliko mjesto se savjetovao kako treba da mi postupamo prema svojim roditeljima. Faktički, ako mi gledamo, poslije na prvo mjesto je Allah, naš gospodar, na drugo mjesto su Božji poslanici i poslije njih na treće mjesto pripada roditelji. I zato časni Kur'an nama dao nekoliko uputstva vezane u tome kako treba da postupamo, kako treba da ponašamo, kako treba da pazimo svoje roditelji. Zato što oni budu kao neki razlog za naše postojanje. Preko roditelji čovjek dolazi na ovom svijetu. Zato Allah kaže, tvoj gospodar je naredio, ne molite se nikom osim njemu i pokazujete dobročinstvo prema roditeljima. Ako jedno od njih ili oboje dožive starost sa tobom, ovdje se pokazuje ako oni su stari, toliko stari da sada ne više živi samo sebe, nego da oni živi kod tebe, onda nikada im nemoj reci uf. Uf to znači kada ne sviđa njihova neka ponašanja ili njihove neki riječ. I časni Kur'an kaže nemoj da reci uf ili podviknut na njih. Nemoj da glasno pričaš sa roditeljima, nego sa njima govori blagim riječima i sa poštovanjem i spusti prema njima ponizno krilo samilosti i reci gospodaru samiluje im se obome kao što su njih oboje meni podizali dok sam bio dijete. Ovdje Allah kaže da pustite prema njima ponizno krile samilosti i da toliko treba da pazite prema svojim roditeljima. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, džennet je pod majčinim nogama. I isto je rekao, dobročinstvo roditeljima je vrsta džihada. I kada mi vidimo hadis od Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda se nalazimo nekoliko mjesto poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao toliko važnost za roditelji da čak odstranio džihad, odstranio neke druge stvari i rekao prvo treba da brinite svoje roditelji. Prenise se od Abu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu da je došao neki čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, o Allahov poslaniče, ko od ljudi ima najviše prava da se prema njemu lijep ophodim, reče tvoja majka. Ponovo upita čovjek,
Ko zatim? Kaže, tvoja majka. A zatim kaže, tvoja majka. 3 puta čovjek pitao, 3 puta je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, tvoja majka. A zatim ko? Reče, tvoj otac. 4. put poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za oca. I to se pokazuje zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao važnost za majka i rekao džennet je pod majčinim nogama. I zato što ona više trudi, više brini. Svaki od nas, ako razmisli o tome, kada smo bili mali, kada smo bili dijete, kako su naši roditelji pazili na nas, kako su oni odgojili, hranili, ispunili sve potrebe. Otac nekad cijeli dan radio da bi dobio neki dinar za djece. I ako neko razboli, onda majka ne spava cijeli noć. I to nije ovo priča za jedan dan, ali za jedan čas. To je priča za nekoliko godina. Koliko djece oni odgoji. I za svaki dijete ima posebna priča. I čovjek uopšte ne može da vrati ovo dobročinstvo što roditelji oni su činili prema djecama. I poslije, kada oni nisu u stanju da živi samo sebe, i onda ne smije da jedan musliman, jedan vjernik ostavi svoje roditelji sami. Nego treba da redovno brinite. I isto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao dosta ovi takvi stvari. Kaže se, došao je neki čovjek Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, traži će od njega dozvola da ode u džihad. Vidite, u doba poslanika sallallahu alejhi ve sellem najveća bila potreba da ljudi idu na džihad, zato što neprijatelji su napadali redovno i muslimani su morali da brani, i tada jedan vojnik bio toliko bitan za islamske vojske, zato što muslimani su uvijek bili malo broj. I čovjek došao kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže da hoću da dajte dozvolu da ode u džihad. Pa ga je on upitao, da li su ti živi roditelji? On odgovori, da. Tad mu on reče, idi njima, tamo ti je džihad. I rekao, ideš kod svoje roditelji da služiš njih, i sigurno ovo nije bio nešto za obični roditelji. Na primjer, ako su roditelji mladi, oni završi svoje sve potrebe sami, radi, i onda valjda njegovi roditelji nisu bili mladi, oni su bili stari. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, to je džihad je da ideš kod njih i da služiš svoje roditelji. I zato pokornost roditelju je jedan od razloga za postizanje džennetske vrtova, jer se u hadisu od Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, onda dalje on kaže, čuo sam Allahovog poslanika kako kaže, sram bio onog koji je dočekao da roditelji ostare kod njega jedno ili oboje, a nije ušao u džennet. Znači, on imao prilike da uđe u džennet kroz roditelji, da bi služio njih, da bi pazio njih, ali on nije koristio taj način, nije služio, i onda Allah nije podario njemu džennet. I također postoji još jedan hadis, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, taj čovjek je puno nesretan
koji je našao u svom životu Ramazan i nije koristio taj prilike da dobi Božji oprost, i također poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao taj čovjek je isto nesretan na koji je našao roditelji, ali nije dobio Božji oprost. I ovdje isto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem 3 puta rekao sram bilo, sram bilo, sram bilo. I za onoga koja nije služio svoje roditelji i ušao u džennet. Onda Abu Darda se prenesi da je rekao, ovo je sada riječ od Abu Darda, on kaže, čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako govori, roditelji je srednja džennetska kapija, pa ako želiš onda upropasti tu kapiju ili da dobro čuvaj. Ovo je kapija za džennet. I mi kada vidimo u naše društvo, onda nađemo nekoliko primjera da omladine, onda oni sada živi sami sa svojim porodicom, sa ženom, sa djecom i uopšte ne pazi za svoje stari roditelji, ne idu, ne vidi kako oni živi, ne pomažu, a ne znaju da za 20 i 30 godina oni će sresti sa tom ovo doba. I onda njihove djece isto ponavljaju. I zato ovo je najbitna stvar da roditelji nisu samo dužni da hrani svoje djece i da ne odgoji svoje djece prema islamski ovi moralni stvarima. I zato ti roditelji koji su povezani sa džamijama, koji klanjaju, koji vodi svoje djece prema džamija, njihove djece kada slušaju takve stvari, onda oni to znaju koliko je važno, koliko je bitno da čovjek služi svoje roditelji i onda kasnije oni budu dobri prema svojim roditelji. Ali oni ljudi koji samo misli za hrana, za odjeće, za laptop, za kompjuter, za mobitel, za takve stvari i ne vodi račun za namaz, za post, da čini zikr, da spominaju Boga, onda tih ljudi kasnije, onda oni su povezani sa roditelji dok roditelji imaju pare. I kada nema pare, onda nemaju više ovi odnosi. I zato ovo je taj stvar koja treba da mi činimo korak na vrijeme. Zato što ako smo kasnili, onda ne možemo da vratimo taj vrijeme. Ali ovi, na primjer, sada mladi roditelji, oni imaju isto svoje roditelji, imaju svoje djece, oni su među dva generacija, prvi i ovi treći, onda oni treba da napravi primjer od sebe, da pazi svoje roditelji, da njihove djece gledaju kako se čuvaju dedo ili nena i onda oni bi čuvali njih. I to stvari idu ovako od jedan na drugo. Postoji isto jedan događaj, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekad nama obavijestio neki primjer od starih vremena i kaže se bili su 3 ljudi koji su stjenom bili zaglavljeni u pećini, bio ne vremena, onda su ušli u neki pećini, ali onda taj kapija, ulaz bio zatvorena zbog veliki kamen i poslije kada su svi gurali nisu mogli da spasi sebe i poslije oni su odlučili da svaki od njih da moli od Allaha i da samo prenesi kod Boga neka njihova dobrodjela što oni misli je najbolje da bi Allah oslobodi njih. I tako se kaže
da je jedan od njih je tražio milost zbog dobročinstva kojeg je činio svojim roditeljima, drugi zbog svoje čednosti, a treći zbog čuvanje svoga imaneta, pa ih je Allah pomogao ukloniviše stijenu sa vrata pećine i tako ih izbavio iz njihovog iskušenja. Tako ovo dobro djela kada čovjek čini i uvijek donesi korist. I nekad imamo problemi na ovom svijetu i zbog neke dijele Allah nama oslobodi. I ovo se kaže za ovo svaki od njih kada je molio, onda taj ovo stijen malo je pomakao i onda drugi put još i treći put još i onda oni su mogli da izađu. Inače nisu bi mogli. Isto jedan hadis Hazrat Abu Huraira kaže, rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, 3 dove se primaju i u to nema nikakve sumnje. Dova oca za njegovo dijete. Roditelji uvijek imaju dobra namjera prema svoje djece. Roditelji nikad budu tako luto da očekuju propast za djece. Oni uvijek imaju dobru namjera. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ovo su 3 dove se primaju kod Boga. Dova oca za njegove dijete. Onda dova putnika. Zato putnik kada bude na putu, onda poslanik rekao ovo putovanje je dio on rekao kao od kazne. Zato što ne zna čovjek šta se očekuje. Nekoliko puta mi saznamo čovjek bio na putu, onda bio neka nesreća i on poginao. I poslanik zato kaže kada je čovjek na putu i tada kad on čini dova, Allah prihvati. I onda treći dova onoga kome je učinjena nepravda. Ako je čovjek slabi, neki neprijatelji jaki, onda on čini neka nepravda i taj čovjek kada moli, onda Allah sluša njegov dova. I onda imamo još jedan dio od časni Kur'an koje je govori za roditelji Hazrat Lukman, za koje se kaže da je bio toliko mudar čovjek i da Allah uzio njegov nekoliko riječi koje on savjetovao svog sina. Onda Allah kaže وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Allah kaže, i kad Lukman reče svome sinu, savjetujući ga, dragi moj sine, ne pridružuj Allahu nikoga. Zaista je širk velika nepravda. A čovjek samo mi posebno savjetovali naspram roditelja njegovi. Njegova majka ga je nosila iz slabosti u slabosti. Vidite kada majka bude trudna, koliko je teško ona nosi taj trudnoći, kako sa mukama ona rodi
I zato Allah kaže, to treba da misliš za sebe. Bio si kao ništa. I onda kada je sjemen bio postavljen i majka nosila u slabost i njegovo odbijanje od dojenja trajalo je 2 godine. Budi zahvalan meni i roditeljima svojim. To sada Allah kaže. Budi zahvalan meni i roditeljima svojim. Meni je povratak. Iako si oni prepiru s tobom u tome da mene pridružuješ nekoga u kome ti nemaš znanja, ne pokoravaj se im. Kada slučajno, ako roditelji oni zabrani da čovjek obavlja namaz ili da radi dobrodjela, na primjer ovi Božje naredbe koje su jasnije i roditelji zabrani, onda tada Allah kaže ne slušate njega, ni samo slušate Boga. Zato što to su Božje naredbe i ne smijemo da odreknemo zbog roditelji, ali za ostale stvari, svjetske stvari, treba da se pokoravamo se. Ali se na ovom svijetu druži sa njima uludno. Ali opet Allah nije rekao, ako oni daju takva naredba protiv Boga, protiv Islama, protiv poslanika, i da ne bude, nije rekao da za svjetske stvari isto ne slušaš ni. Samo rekao, samo za ti naredbe ne slušaš, ali na ovom svijetu druži sa njima uljudno i slijedi put onog koji je priklanjen na meni, onda će meni biti vaš povratak i ja ću vas obavijestiti o onom što ste radili. Isto časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, zaista vam je Allah strogo zabranio neposlušnost prema majkama. Jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, hoćete li da vas obavijestim u najvećim velikom grijehu? Rekli smo, svakako, Allahov poslaniče, kaže, činjenje širka Allahu, kada čovjek pridružuje neka druga umjesto Boga, onda to je prvi stvar, i drugo, i neposlušnost roditeljima. Dok je ovo govorio, bio je naslonjen sjediće, pa je ispravio i reče, zar ne lažan govor i lažno svjedočenje? I to isto je Allah zabranio. Još prenesio Abdullah bin Amr bin al-As radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, od velikih grijeha je da čovjek psuje svoje roditelji. Možda budu neki nesretni koji tako čini. Časni poslanik kaže, od velikih grijeha je da čovjek psuje svoje roditelji. Kažu, zar čovjek psuje svojim roditelji? O Allah poslaniče, nije bio čudno. Oni su već dobili odgoj od časnih poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni nisu mislili da podignu glas. I onda oni, zato su rekli, zar čovjek psuje svoje roditelji? O Allah poslaniče, kaže da, poslanik kaže da psuje nečijeg oca, pa on psuje njegovog oca. Vidite, poslanik nama savjetuje, ako mi poštovamo svoje roditelji, treba da isto poštovamo tuđi roditelji. Psuje
nečijeg oca, pa on psuje njegovog oca i psuje nečiju majku, pa on psuje njegovu majku. I ovo je nama zabranjeno. I časni Kur'an čak kaže i ne psujete one koji oni pozivaju mimo Allaha, da ne bi oni iz neprijateljstva posvali Allaha u neznanju. Surat Al-An'am 108. ajet. I onda ako mi bi dali potpuno poštovanje prema roditelji od drugih ljudi, onda inšallah takvi ljudi sigurno bi oni bi dali isto poštovanje prema svoj roditelji. Zato ovo je vrlo bitan stvar. Mi kao muslimani, mi smo dužni da držimo ovo Božje naredbe i da pazimo svoje roditelji i da ne ostavimo njih sami kada je njih je potrebno. Ako roditelji su mladi ili ako su zdravi, oni mogu da živi sami, možete vi živjeti odvojeno, nema problema. Ali čim nije potrebno vaš pomoć, onda treba da pomažete. I na primjer, ako su toliko ostarili da ne može da idu kod lekari, ne može da kuhaju za hrana, onda treba da za takvi slučaj treba da vodimo roditelji kod sebe. Kako sam počeo danas u početak, prvi ajet Allah kaže, ako jedno od njih ili oboje dožive starost sa tobom. I onda koliko mi možemo da trošimo za njih, to je malo. Koliko mi služimo za njih, to je ne može nikad da mi stignemo kako oni su služili za svoje djece. I ne može da mi vratimo taj dobročinstvo koje oni su napravili prema nama. Ovo je toliko je veliko da čovjek, ako cijeli život pokušava, ne može da on stigne. Zato ne smijemo da podignemo glas na roditelji. Ne smijemo da psujemo roditeljima. Ne smijemo, na primjer, ako negdje idemo, i čak ovi učeni ljudi su rekli, ne smije da šetate iza roditelji, samo budete malo od strane, ali kada šetate da on bude naprijed, vi budete, dajte njemu to je poštovanje. I nemojte, sjedite prije njih i kada oni dolazi treba da ostanete, da date potpuno poštovanje. Ali kao sam ovo rekao, ovo je taj stvar koje mi možemo da dobijemo kroz odgoj od Islama. I ako ovi mladi roditelji, ako oni ne pokažu poštovanje, ako oni pokažu neposlušnost za svoje roditelji, njihove djece gledaju i sutra dan oni će biti na istom mjestu gdje ste vi sada, mladi ljudi. I onda ovi djece, oni će ponašati isto. I kao taj film opet ponavlja više puta. I mi ne smijemo da ostavimo roditelji sami. I ponekad ni samo treba da vi malo sjedite kod njih, da popričate. I sada svaki čovjek on napravio za sebe kako je on puno zauzet, nema vrijeme, ali čak ako živite u jednom mjestu, jedna kuća, treba svaki dan odvojite malo vrijeme, svaki dan sjedite kod njih, malo masirate, malo pomažete, pričate. I ako živite odvojeno, opet je više treba da pazite, da obiđete i da pričate. I ovo stvar, ako mi napravimo navika, na ovo je isto dobročinstvo, možemo da do jedan mjero, do jedan nivo, mi bi odgovorili za njihovo dobročinstvo što oni su činili prema nama. I drugo, dobili isto Božje zadovoljstvo.
Zato što Bog voli taj stvar. I mi sada svaki od nas treba da misli u tome. Onda je druga stvar, djece kada se oženi ili kada se bude ćerke udate i ponekad se dešava roditelji nekad živi kod sina, nekad kod ćerka i djece od male noge oni znaju priroda svoje roditelji i ponašanje jedno na drugo, ali poslije ako sin se oženi, onda dolazi snaha. Snaha ona nije toliko upućena prema roditelji od muža. Ali ona je ostavila svoje roditelji iza sebe. Ona treba da računa roditelji od muža kao svoji roditelji. I ćerka isto, koja je bila sada udata i otišla na drugo mjesto, ona treba da osvoji roditelji od muža kao svoji roditelji. Ali ponekad se dešava, ovi roditelji imaju samo ćerke, onda kod nekih ćerka oni živi, onda taj zet isto treba da ni pazi i da čuva ni. I faktički, ako oba muž i žena osvoji, uzima roditelji jedno na drugo i daju poštovanje kao svoji roditelji, onda nema problema. I roditelji kako oprosti svoje dijete za neki grešake, ako on isto oprosti svoje snaha ali svoj zet, i ovo snaha ili zet isto treba da ponašaju prema roditelji od muža i kao svoji, onda bude puno miru u domu. Ako nema, onda je problem. Zato vrlo je bitno da mi odgojimo svoje mladi ljudi, mlađi generacija prema učenju Islama, da bi postigli do taj nivo da mi bi napravili ovo društvo koja donesi mir u svijetu. I ako smo mirni na ovom svijetu, mi ćemo dobiti mir na drugom svijetu. I to je taj ključ. Kako čovjek ovdje radi, kako on napravi, tako se očekuje na drugom svijetu. I isto Allah ne stavi neki dug. Na ovom svijetu isto se on dočeka za takve stvari. Neka Allah nama dadne ovu mogućnost da pazimo svoje roditelji. Ako ne živite u jednom mjestu, onda možete kroz telefon da čovjek obrati, i ako nisu živi, onda treba da redovno molimo za njih i možemo da pravimo sadka za njih, da Allah oprosti njihove grijehe. I to je taj stvar. Tako možemo da mi pomažemo njih. I zato ovi ljudi koji imaju još prilike, njihovi roditelji su još živi, oni imaju još taj moment da se služi, da čini dobročinstvo prema njima, da dobijaju Božje milost. I oni koji još ako su zgubili vrijeme, onda neka na drugi način treba da pokušaju. Neka Allah tako nama puti.